teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Gavin. Sekarang Gavin mau bermain menyusun ring donat. Ikutin Gavin yuk teman-teman. Yuk kita masukin yang pertama, Vin. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin, oke. Yang kedua apa? Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin, Vin. Yang ketiga apa? Green color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin. Yang keempat apa? Salah. Orange, mana orange? Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Yang keempat apa? Apa itu? Yang kelima apa? Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin. Yang keenam? Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Yang ketujuh? Salah. Apa itu? Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin, Vin. Yang kedelapan? Salah. Oke. Apa itu? Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin. Yang kesembilan? Apa itu? Warna apa? Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Yang terakhir? Yang ke-10 deh. Apa itu? Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin. Yang terakhir apa itu? Red. Hewan apa itu? Hewan apa namanya? Ayam. Red ya. Red. Oh, bobo. Iya, masukin lagi. Yuk kita nyanyi. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Masukin pin yang terakhir. Hore, selesai. Sudah masuk semua ring donatnya. Oh no. Dijalanin. Oke teman-teman, sudah selesai bermain menyusun ring donatnya bersama Gavin. Nanti kita bermain di permainan selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video Gavin selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kiss bye.